Brzi rast industrijske proizvodnje i sve veći broj automobila na drumovima predstavlja neiscrpan izvor korišćenih mineralnih ulja. Njihovim nekontrolisanim izlivanjem u okolinu dolazi do trajnih i opasnih zagađenja zemljišta i vodotokova. Prisustvo ulja u vodi u količini od 1 ppm čini je neupotrebljivom za piće. Velike štete nastaju i njihovim spaljivanjem jer dolazi do emisije gasova koji u sebi sadrže visok sadržaj teških metala koji direktno ugrožavaju ljudsko zdravlje i biljni i životinjski svet. Sa druge strane, ova sirovina predstavlja značajan izvor baznih ulja iz kojih se dobijaju razne vrste industrijskih i motornih maziva. Iz ovih razloga vrše se veliki napori da se korišćena mineralna ulja što efikasnije regenerišu. Cilj rerafinacije korišćenih mineralnih ulja je uklanjanje vode, lakih frakcija, aditiva i proizvoda degradacije. U grupu mineralnih maziva koja se uspešno mogu rerafinisati spadaju motorna, cirkulaciona, reduktorska, hidraulična, kompresorska i turbinska ulja. Sva maziva koja pripadaju navedenim grupama, a koja su sintetskog porekla, ne mogu se rerafinisati postupcima koji se odnose na rerafinaciju mineralnih ulja. Savremeni proces za rerafinaciju korišćenih mineralnih ulja, baziran na 20-godišnjem iskustvu rafinerije Beograd, sastoji se iz 4 faze prerade: termičkog pretretmana, solventne ekstrakcije, katalitičkog hidrotretmana i vakuum destilacije. Ovim procesom je predviđena i mogućnost da se rerafinati koji nemaju odgovarajuću boju dodatno stabilizuju na postrojenju za obradu sa aktivnom zemljom. Termički predtretman služi za uklanjanje vode i lakih frakcija iz korišćenih mineralnih ulja uz istovremenu aglomeraciju proizvoda degradacije. Na ovaj način omogućava se lakše uklanjanje nečistoća u sljedećoj fazi prerade. Na postrojenju za solventnu ekstrakciju uklanjaju se ostaci aditiva i produkti degradacije mineralnih ulja koji nastaju njihovom eksploatacijom. Tu spadaju pre svega asfalteni i razna organometalna jedinjenja. Sa strujom solventa izvlači se deasfaltirano ulje koje odlazi na dalju preradu. Katalitičkim hidrotretmanom vrši se stabilizacija ulja u smislu hidrodesulfurizacije, hidrodemetalizacije, hidrodenitrogenacije i hidrodeoksidacije deasfaltiranog ulja vodonikom. Ovako stabilizovano ulje šalje se na postrojenje za vakuum destilaciju, pri čemu se dobijaju frakcije rerafinisanih baznih ulja, koje po svom kvalitetu ne zaostaju za virgin baznim uljima. Sporedni proizvodi ovog procesa, teški ostatak i laki destilat, mogu se koristiti kao dodatak bitumenima ili kao gorivo što se direktno odražava na ekološki faktor koji u posljednje vreme postaje nezaobilazan činilac modernog razvoja svake zemlje. Uklanjanje vode i lakih frakcija iz korišćenih mineralnih ulja vrši se na postrojenju za termički pretretman. Odvajanje počinje u atmosferskoj koloni na temperaturi od 120 stepeni Celzijusa, a posle zagrevanja šarže u cevnoj peći na 270 stepeni Celzijusa nastavlja se u vakuum koloni pod pritiskom od 0,066 bara, kao i dodatnoj posudi koja je također priključena na ejektorski sistem. Pare lakih frakcija odvode se sa vrha vakuum kolone pomoću ovog ejektorskog sistema. Ovim postupkom se vrši termička razgradnja aditiva i dodatno otparavanje lakih neviskoznih frakcija. Na dalju obradu odlazi rez mazivih frakcija sa tačkom ključanja iznad 370 stepeni Celzijusa. Obrada termički predtretiranog ulja solventom vrši se u posebnoj koloni gdje se pod pritiskom od 40 bara i na temperaturi od 90 stepeni Celzijusa sa tačno utvrđenim odnosom rastvarač ulje ostvaruje kontakt solventa i ulja.
Kao posljedica ovoga dolazi do izdvajanja asfaltena i organometalnih jedinjenja na dnu kolone, a mešavina ulja i solventa se kontinualno odvodi sa vrha kolone. Iz ove mešavine otparavanjem se oslobađa solvent koji se hlađenjem kondenzuje i skuplja u sabirnu posudu, a ulje oslobođeno od solventa pomoću sistema za separaciju koji čine specijalne posude odlazi na tretman sa vodonikom. Separacija solventa iz teškog ostatka vrši se u separatorima visokog i niskog pritiska. Ključnu tačku sekcije za katalitički hidrotretman predstavlja reaktor u koji se pod pritiskom od 50 bara i na temperaturi od 300 stepeni Celzijusa uvodi smeša ulja i vodonika. Ovim postupkom se vrši dodatna stabilizacija ulja u smislu njegove hidrodemetalizacije, hidrodesulfurizacije, hidrodenitrogenizacije i hidrodeoksidacije. Produkti reakcije se razdvajaju na tečnu i gasnu fazu. Veći deo gasne faze posle kvenčovanja sa vodenim rastvorom amonijaka vraća se u proces, dok se uljna faza posle dodatnih separacija u separatorima i stripovanja u posebnoj koloni odvodi na vakuum frakcionaciju. Postrojenje za vakuum frakcionaciju služi da se hidrogenovano ulje u vakuum i striper kolonama razdvoji na frakcije, dok se sa dna kolone izvodi brajštok. Rerafinati dobijeni navedenim postupkom rerafinacije odlikuju se visokim kvalitetom i po svojim karakteristikama ne zaostaju za virgin baznim uljima. Pored važnog ekonomskog faktora, u poslednje vreme sve je značajniji i ekološki, koji postaje nezaobilazan činilac u modernom razvoju svake zemlje. Proces rerafinacije upravo to dokazuje.